Ing modulay ni tungkulya king pamagresolba kareng routine ampong non-routine a problema king pamamit na daring numerong tsa 2, 3, 4, 5 hanggang 10 gamit iniyayaliwang operasyon na ning numero kayabe ing pera gamit iniyayaliwang estratehiya. King kayarian na ning lisyon asahan da kang makapagresolba kareng routine ampong non-routine a problema keng division daring numerong tsa 2, 3, 4, 5 hanggang 10 gamit iniyayaliwang operasyon na ning numero karing pera gamit iniyayaliwang estratehiya. Subukin. Bayo may umpisan ing panibayong misyon, subukan mo lang pakibatan ding makatuking putang king lalang. Gustong asagot mo langan, gusto a 100%, balyari mo neng laktawan o alina pakibatan ing module. Basan mo ding makasabing problema king lalam, kumpletuan may ing datos na ning kolum, isulat ing sagot king kekang papel. Sinaliyang 12 mansanas si Aling Mindo para kareng 4 ng anak. Ilang mansanas ing tinggap da reng anak na. Sinaliyang 12 mansanas si Aling Mindo para kareng 4 ng anak. Ilang mansanas ing tinggap da reng anak na. Bilang 1, nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwa ustu ka. Ilang mansanas ing tinggap da reng anak na. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa ustu ka. 12 mansanas, 4 anak. Bilang 3, nanuya ing operation. Nanuya ing operation. Uwa kagaling mo. Division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Uwa gusto ka. 12 divided by 4 equals n. Nanuya ing solusyon. Nanuya ing solusyon. Uwa kagaling mo. 12 divided by 4 equals 3. 3 lang mansanas ing tinggap da ring anak na. English yun tamo, yapin niya ing pamagresolba kareng routine at non-routine a problema king division da ring numerong tsa 2, 3, 4, 5 ampong 10 gamit inyayaliwang operasyon kayabe ing pera gamit inyayaliwang estratehiya. Balikan. Sagutan la ding makatuki. Bilang 1, 30 divided by 5. 30 divided by 5 equals uwa gusto ka 6. Bilang 2, 12 divided by 4. 12 divided by 4 equals uwa kagaling mo 3. Bilang 3, 20 divided by 5. 20 divided by 5 equals uwa gusto ka 4. Bilang 4, 50 divided by 10. 50 divided by 10 equals uwa gusto ka 5. Bilang 5, 36 divided by 4. 36 divided by 4 equals uwa kagaling mo 9. Tuklasin. Mayap aapak. Maburi ka ba kareng bulaklak? Nanong bulaklak ing buri mo? Nano ing gagawan mo kareng bulaklak ang makatanam keng bakuran yo? Bayo ke umpisan indisyon at inkang basan ang makuyad a kwento king lalam kaya rin na nita at inkang sagutan a putang. Handa na ka ba? Masayayang may gising ijeso mintaya king bakuran da. Ikit na marakalya bulaklak in kayang rosas. Meka pa nagtalyang 45 a pirasong rosas. Gewa na lang bouquet. Balang bouquet at inyang 9 a rosas. Pilang bouquet ing agawa na. Nanuya ing kutang, nanula ding given, nanong operation ing gamitan,
Nanuya ing number sentence, nanuya ing solusyon. Balikan tayo ing kakatamong kwento nandin. Sagutan la deng kutang, keng pamanyagot pasalitang problema, gagamit tamong estratehiya o paralan para asolusyonan talo. Bilang 1, kailangan tayang intindihan masalese ing may sabing problema. Nanuya ing kutang king kwento. Bilang bouquet ing agawana kareng 45 arosas. Bilang 2, pantunan at kilalanan la ding given facts. Nanula ding given king kwento. 45 pirasong rosas, 9 arosas balang bouquet. Bilang 3, isipan niya ing operation agamitan. Uli na ning kutang pilang bouquet ing agawana kareng 45 at balang bouquet at in 9 arosas, gamitan tayo ing operation addition. Bilang 4, buwan niya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. 45 divided by 9 equals n. Bilang 5, isolve ya ing n ing kakatamong number sentence. Nanuya ing solusyon. King pamangawang quotient, kailangan sundan nyo in pamituki-tuking proseso. I-divide me in 45 king 9 para kwame in quotient. 45 lareng bulaklak, balang bouquet at ing 9 arosas. 9 arosas keng 5 a bouquet, ing megawa kareng 45 arosas. 45 divided by 9 equals 5. 45 yapin yung ausan ng dividend. 9 divisor, and 5 quotient. Para abalo nung makatudya ing sagot, i-multiply me in quotient king divisor. 5 times 9 equals 45. 5 quotient, 9 divisor, 45 dividend. Pagyamanin, gabay na gawain 1. Basan at sagutan la ring problema at pakibatan la ding makatuking kutang. Basan at pakibatan niya yung sitwasyon. Iima at inyang 56 pesos nung di na nala pare-parehong alaga den kayang 7 anak magkano ing tanggapan da bawat metong karela. Iima at inyang 56 pesos nung di na nala pare-parehong alaga den kayang 7 anak magkano ing tanggapan da bawat metong karela. Nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa usuka. Magkano ing tanggapan da balang metong karela. Nanula ding given. Nanula ding given. Uwa usuka. 56 pesos, 7 anak. Nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Huwag kagaling mo. Division. Nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Huwag gusto ka. 56 pesos divided by 7 equals n. Ibiyeya ing solution. Ibiyeya ing solution. Huwag kagaling mo. 56 pesos divided by 7 equals 8. 8 pesos ing tanggapan da balang metro. Basa nga'y makabiyang sitwasyon, pakibatan la ding makatuking kutang. Mengolek tayang 16 a pialungang robot ilino. Dinatok na lang karing 4 kawun. Pilan lang pialungan ding laman ning balang kawun. Mengolek tayang 16 a pialungang robot ilino. Dinatok na lang karing 4 a kawun. Pilan lang pialungan ding lamaning balang kawun. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Huwag gusto ka. Pilan lang pialungan ding laman ning balang kawun. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Huwag kagaling mo. 16 pialungan, 4 kawun. Bilang 3, nanong operation ing gamitan.
nanong operation ing gamitan. 2 division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. 2 16 divided by 4 equals n. Bilang 5, ibiyeya ing solution. Ibiyeya ing solution. Kagaling mo. 16 divided by 4 equals 4. 4 pialungan ing laman ning balang taon. Pepagdalan na lang siya for a klaseng bulong Teacher Liza ding disipulus na. Migdalaya Aiza 12 bulong. Pilang bulong indela na karing balang klase. Pepagdala na lang siya for a klaseng bulong Teacher Liza ding disipulus na. Migdalaya Aiza 12 bulong. Pilang bulong indela na karing balang klase. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Usuka. Pilang bulong indela na karing balang klase. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Kagaling mo. 12 bulong for a klaseng bulong. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Ustuka division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Ustuka 12 divided by 4 equals n. Bilang 5, ibiyeya in solution. Ibiyeya in solution. Kagaling mo. 12 divided by 4 equals 3. 3 bulong indela na karing balang klase. Gabay na tayahin 1. Basan at intindihan niya in problema. Sagutan lading makatuking putang. Sinaliyang 10 dalandan isila para kareng 5 ng anak. Tsapilan lang dalandan deng balang metong kareng anak na. Sinaliyang 10 dalandan isila para kareng 5 ng anak. Tsapilan lang dalandan deng balang metong kareng anak na. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Ustuka. Tsapilan lang dalandan deng balang metong kareng anak na. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Ustuka. 10 dalandan, 5 ng anak. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Kagaling mo. Division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Ustuka. 10 divided by 5 equals n. Bilang 5, ibiyeya ing solution. Ibiyeya ing solution. Kagaling mo. 10 divided by 5 equals 2. 2 dalandan balang metong kareng anak. Basa niyang sitwasyon, pakibatan la ding makatuking putang. May kapupulyang 15 kamatis ichoana king mulado. Dinina na lang siya 5 rank siping ng bale. Pilang kamatis ing tinggap da rank siping ng bale. May kapupulyang 15 kamatis ichoana king mulado. Dinina na lang siya 5 rank siping ng bale. Pilang kamatis ing tinggap da rank siping ng bale. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Ustuka. Pilang kamatis ing tinggap da rank siping ng bale. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Ustuka. 15 kamatis, 5 siping ng bale. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan.
Uwa, kagaling mo. Division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Uwa, gusto ka. 15 divided by 5 equals n. Bilang 5, ibiyeya ing solusyon. Ibiyeya ing solusyon. Uwa, kagaling mo. 15 divided by 5 equals 3. Tring kamatis ing tinggap da reng siping ng bale. Gabay na gawain to. Basan at intindihan ing pasaritang problema. Sagutan la ding makatuking kutang. Ihana at inyang 32 asaging. Dininanala pare-pareho ding kayang 4 a kapatad. Chapilan saging ing tinggap da balang metong kareng kapatad na. Ihana at inyang 32 asaging. Dininanala pare-pareho ding kayang 4 a kapatad. Chapilan saging ing tinggap da balang metong kareng kapatad na. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa, gusto ka. Chapilan saging ing tinggap da balang metong kareng kapatad na. Bilang 2, nanula ing given. Nanula ing given. Uwa, gusto ka. 32 asaging 4 a kapatad. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Uwa, gusto ka. Division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Uwa, gusto ka. 32 divided by 4 equals n. Bilang 5, ibiyeya ing solusyon. Ibiyeya ing solusyon. Uwa, kagaling mo. 32 divided by 4 equals 8. 8 saging ing tinggap da balang meto. Gabay na tayahin to. Basan yung sitwasyon at pakibatan niya ing makatuking kutang. Bisayang saling kending tsokolate ni Joseph at siya 4 pesos balang candy. Nung atinyang 36 pesos pilan ing asalina. Bisayang saling kending tsokolate ni Joseph at siya 4 pesos balang candy. Nung atinyang 36 pesos pilan ing asalina. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa, gusto ka. Pilan kending tsokolate ing asalina. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa, gusto ka. 36 pesos, 4 pesos balang candy. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Uwa, kagaling mo. Division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Uwa, gusto ka. 36 pesos divided by 4 pesos equals n. Bilang 5, ibiyeya ing solusyon. Ibiyeya ing solusyon. Uwa, kagaling mo. 36 pesos divided by 4 pesos equals 9. 9 kending tsokolate ing asalina. Basan niya yung sitwasyon at sagutan niya ing makatuking kutang. Ating niyang 9 a kwaderno EJR, binalot na la at ginamit niyang 3 kule. Pilang kwaderno ing binalot na karingbalang kule. Ating niyang 9 a kwaderno EJR, binalot na la at ginamit niyang 3 kule. Pilang kwaderno ing binalot na karingbalang kule. Nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa, gusto ka. Bilang kwaderno ing binalot na karingbalang kule. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa, gusto ka. 9 na kwaderno, 3 kule. Bilang 3,
Nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Huwag kagaling mo, division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Huwag ustuko. 9 divided by 3 equals n. Bilang 5, ibiya ing solusyon. Ibiya ing solusyon. Huwag kagaling mo. 9 divided by 3 equals 3. 3 kwaderno ing sagot. Malayang gawain 1. Basa niyo yung problema at sagutan la ding makatuking kutang. I-Jasnin at inyang 30 a candy. Ibiena na deni pare-pareho bilang karengkayang 6 kaklase. Chapi ng candy ingakwada balang metong karela. I-Jasnin at inyang 30 a candy. Ibiena na deni pare-pareho bilang karengkayang 6 kaklase. Chapi ng candy ingakwada balang metong karela. Nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwa ustuka. Chapi lang candy ing akwada balang metong karela. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa ustuka. 30 a candy, 6 kaklase. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Huwag kagaling mo, division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Huwag ustuko. 30 divided by 6 equals n. Bilang 5, ibiya ing solusyon. Ibiya ing solusyon. Huwag kagaling mo. 30 divided by 6 equals 5. 5 candy ing akwada balang meto. Basa niya yung kinglalam at pakibatan niya ing anyaranda keng sitwasyon. Tinanggap yung 48 pesos i Joshua para king 8 kilong charyong isalina. Magkano ing balang kilong charyo? Tinanggap yung 48 pesos i Joshua para king 8 kilong charyong isalina. Magkano ing balang kilong charyo? Bilang 1, nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwa ustuka. Magkano ing balang kilong charyo? Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Huwag kagaling mo. 48 pesos, 8 kilong charyo. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Huwag kagaling mo, division. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Huwag ustuka. 48 pesos divided by 8 equals n. Bilang 5, ibiya ing solusyon. Ibiya ing solusyon. Huwag kagaling mo. 48 pesos divided by 8 equals 6. 6 pesos balang kilong charyo. Malayang kayahin 1. Basan at sagutan da ding kutang king baba. I-Josie at inyang 36 goma. Plano na lang dinan siya 6 a goma ding kayang kakyalong. Pilan lang kakyalong na ding midinan goma. I-Josie at inyang 36 goma. Plano na lang dinan siya 6 a goma ding kayang kakyalong. Pilan lang kakyalong na ding midinan goma. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Huwa ustuka. Pilan lang kakyalong na ding midinan goma. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Huwa kagaling mo.
36 gomo, 6 gomo. Bilang 3. Nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwa ustuka, division. Bilang 4. Nanuya in number sentence. Nanuya in number sentence. Uwa ustuka. 36 divided by 6 equals n. Bilang 5. Ibiyeya in solusyon. Ibiyeya in solusyon. Uwa kagaling mo. 36 divided by 6 equals 6. 6 lang kakyalong no, ding midinan gomo. Basan niyo at intindihan in sitwasyon. Pakibatanla ding kutang. Atin 20 pirasong mangga king basket ng Aling Sonia. Dinaken nala ding 4 ng siping bale. Pilang mangga ing tinggap do ring balang siping ng bale. Atin 20 pirasong mangga king basket ng Aling Sonia. Dinaken nala ding 4 ng siping bale. Pilang mangga ing tinggap do ring balang siping ng bale. Bilang 1. Nanuya in putang. Nanuya in putang. Uwa ustuka. Pilang mangga ing tinggap da ring balang siping ng bale. Bilang 2. Nanula ding given. Nanula ding given. Uwa ustuka. 20 mangga 4 siping bale. Bilang 3. Nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwa kagaling mo, division. Bilang 4. Nanuya in number sentence. Nanuya in number sentence. Uwa ustuka. 20 divided by 4 equals n. Bilang 5. Ibiyeya in solusyon. Ibiyeya in solusyon. Uwa kagaling mo. 20 divided by 4 equals 5. 5 mangga ing tinggap da ng balang siping bale. Balayang gawain 2. Basan yung sitwasyon at pakibatanla ding makatuking putang. May misaliyang 8 lollipop i donito. 40 pesos ing ayablino. Siya magkano la ding balang lollipop. May misaliyang 8 lollipop i donito. 40 pesos ing ayablino. Siya magkano la ding balang lollipop. Bilang 1. Nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwa ustuka. Siya magkano la ding balang lollipop. Bilang 2. Nanula ding given. Nanula ding given. Uwa ustuka. 40 pesos 8 lollipop. Bilang 3. Nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwa kagaling mo, division. Bilang 4. Nanuya in number sentence. Nanuya in number sentence. Uwa ustuka. 40 pesos divided by 8 equals n. Bilang 5. Ibiyeya in solusyon. Ibiyeya in solusyon. Uwa kagaling mo. 40 pesos divided by 8 equals 5. 5 pesos lang ding balang lollipop. Basa niya yung sitwasyon at sagutan la ding makatuking putang. May katipon niyang 64 pesos i Arman king kilog na ning 8 aldo. Magkano ing atipon na balang aldo? May katipon niyang 64 pesos i Arman king kilog na ning 8 aldo. Magkano ing atipon na balang aldo? Bilang 1. Nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwa ustuka. Magkano ing atipon na balang aldo? Bilang 2. Nanula ding given. Nanula ding given. Uwa ustuka.
64 pesos, 8 aldo. Bilang 3, nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwa ustuka, division. Bilang 4, nanuya in number sentence. Nanuya in number sentence. Uwa ustuka, 64 pesos divided by 8 equals n. Bilang 5, ibiyeya in solusyon. Ibiyeya in solusyon. Uwa kagaling mo. 64 pesos divided by 8 equals 8. 8 pesos in atipon na bawat aldo. Isa-isip, tandanan. King pamanintun solusyon, king pasalitang problema, isipan at gamitan la ding paralan na makasawag para akwame in sagot. Laging tandanan ding gustong pamisunod-sunod da ring akbang para alika malito. Kailangan intindihan tayang masalese ing makasabing problema. Pantunan at kilalanan la ding given facts. Isipan niya ing operation agamitan. Buwan niya ing number sentence at ibiyeya ing solusyon. Isagawa. Basan niya at intindihan ing sitwasyon, pakibatan la ding makatuking putang. Mario at inyang 24 a biskwit nung di na nala ding 4 ng kapatid a lalaki, chapilan biskwit ing tanggapan la balang metong karela. Mario at inyang 24 a biskwit nung di na nala ding 4 ng kapatid a lalaki, chapilan biskwit ing tanggapan la balang metong karela. Bilang 1, nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwa ustuka, chapilan biskwit ing tanggapan da balang metong karela. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa ustuka, 24 biskwit, 4 kapatid. Bilang 3, nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwa kagaling mo, division. Bilang 4, nanuya in number sentence. Nanuya in number sentence. Uwa ustuka, 24 divided by 4 equals n. Bilang 5, ibiyeya in solusyon. Ibiyeya in solusyon. Uwa kagaling mo, 24 divided by 4 equals 6. 6 a biskwit ing tanggapan da balang metong karela. Basa niyang sitwasyon at sagutan ing makatuking putang. At inyang 18 manikang papel i Gladys. Ginrupo na larete king 3. Pinanlang munikang papel ding atsu king balang grupo. At inyang 18 manikang papel i Gladys. Ginrupo na larete king 3. Pinanlang munikang papel ding atsu king balang grupo. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa ustuka, pinanlang munikang papel ding atsu king balang grupo. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa ustuka, 18 manikang papel, 3 grupo. Bilang 3, nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwa kagaling mo, division. Bilang 4, nanuya in number sentence. Nanuya in numbered sentence. Uwa ustuka, 18 divided by 3 equals n. Bilang 5, ibiyeya in solusyon. Ibiyeya in solusyon. Uwa kagaling mo, 18 divided by 3 equals 6. 6 lang munikang papel king balang grupo. Tayahin. Basa niya yung sitwasyon king kidog ning kahon
Pakipatanla ding makatuking putang. Ileo may nagtalyang 42 pirasong santol. Dinina na ng santol ding 6 ng kaklase. Chapilan pirasong santol in pinggapda balang metong karela. Ileo may nagtalyang 42 pirasong santol. Dinina na ng santol ding 6 ng kaklase. Chapilan pirasong santol in pinggapda balang metong karela. Bilang 1, nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwa ustuka. Chapilan pirasong santol in tinggapda balang metong karela. Bilang 2, nanula dinggiven. Nanula dinggiven. Uwa ustuka. 42 santol, 6 kaklase. Bilang 3, nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwak kagaling mo, division. Bilang 4, nanuya in number sentence. Nanuya in number sentence. Uwak gusto ko. 42 divided by 6 equals n. Bilang 5, ibiyeya in solusyon. Ibiyeya in solusyon. Uwak kagaling mo. 42 divided by 6 equals 7. 7 pirasong santol in pinggapda balang metong karela. Karagdagang gawain. Basa niya yung problema, pakibatan niya in makatuking putang. Katinyang 35 aolen itang nido. Pinitna na lang pare-pareho kareng 7 ng pangunakan. Pilang olen in tinggapda reng balang paunakan. Katinyang 35 aolen itang nido. Pinitna na lang pare-pareho kareng 7 ng pangunakan. Pilang olen in tinggapda reng balang paunakan. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa ustuka. Pilang olen in tinggapda reng balang paunakana. Bilang 2, nanula dinggiven. Nanula dinggiven. Uwa ustuka. 35 aolen, 7 pangunakan. Bilang 3, nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwa kagaling mo, division. Bilang 4, nanuya in number sentence. Nanuya in number sentence. Uwa ustuka. 35 divided by 7 equals n. Bilang 5, ibiyeya in solusyon. Ibiyeya in solusyon. Uwa kagaling mo. 35 divided by 7 equals 5. 5 olen in tinggapda reng balang paunakano. Hangganay mo, Kenny! Salamat!